Kelai YouTuber Saulamin Yamal hadin jeng Ronaldo. Ronaldo haka YouTube channel ke jeng kebawla ai kerteng UR Cristiano Ronaldo. Hadin bawla tap hadu mentah hadu kembah shispa arpunyo teliki video kentup yakilong bar ki short video. Haka ba mentah ka channel jeng kelapo sekat new point new million ngut ki subscriber. Kadba haba paipat syak Instagram akau jeng Ronaldo. Hadu mentah uladon hadu kembah druspa drib kendai million ngut ki follower. Nang ta haba paipat syak Facebook. Ronaldo udon hadu kembah shispa niphuai million ngut ki follower. Kadba haba paipat syak Twitter akau ke X akau jeng Ronaldo mentah udon shispa san million ngut ki follower. Kum tahap pai siapa rok ki rinsan jeng sosial media Ronaldo bunhi ki follower jeng kamtam ke Instagram akau ke jeng Bat ke rinsan sosial media kabau dang pli kadu kadwai kadai po YouTube kabau ai kerten UR Cristiano Ronaldo. Tang na ki shispa arpanyu teliki video long bat short video hadu mentah ulah poi hadu nyipunyo point new million ki subscriber. Kum taru hadin ke jing ki ustad jeng Ronaldo hak jing don bungut ki subscriber ha YouTube channel ke jeng minta pat Saulamin Yamal badang sedang temai ya ke channel ke jeng ke bawah ai kerteng Lamin Yamal tang na kisan telik video sau telik short video kawai ke long video ula poi hadu kumba iwai point sapunyo million ngut ki subscriber kadba ke long video kadai tang kawai ke bawah dang tap hakini kisan sengi beladep mensua hakabah du mentah kelapoi hadu million views bar lingba tang kini kisan teli kawe kalong video sau teli short video Ulamin Yamal wayo pediang yaka award ka kusnam na ke YouTube kawe ke jingdap silak subscriber kawe pat ke jingdap syak 1 million ngut ki subscriber ku bless you.